ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wahisemo kubana natwe. Ndagushimiye uwamaze gukanda subscribe kandi nawe utarayikanda, iki nicyo gihe ntarirarenga. So ahangaha nta kindi kintu tuba turi kuganiraho, tuba turi kuganira ku makuru y'imikino aba arimo aravugwa inaha iwacu mu Rwanda, ari trend, amakuru ari guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru menshi ari kuhavugwa, ariko cyane cyane ni amakuru arimo aravuga ku ikipe ya APR FC ku mukino yari imikinamo na Gorilla. Uyu mukino ni umukino utarahiriye ikipe ya APR FC kuko ushobora kuba wayikuraho amanota 3 kuri ubu tuvugana. Uyu mukino waje kubamo amakosa agiye atandukanye, ibyo turaza kubira hamwe. Turaza kureba ku makuru arimo aravuga ku mukino uzahuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya MUSANZE. Ni umukino washyizwemo imbaraga nyinshi cyane. Ni umukino utoroshye kubera yuko hari amaprime yagiye ashyirirwaho ku bakinnyi, haba ku ikipe ya MUSANZE ndetse no ku ikipe ya Rayon Sports. So reka duhere ku ikipe ya APR FC kuri keshi yabaye aho barimo basimbuza. Ni umukino basimbuje nabi, biza kurangira hagaragayemo abanyamahanga 6 kandi ubundi hemewe abanyamahanga, haje kugaragaramo abakinnyi abanyamahanga 7 kandi ubundi hemewe abanyamahanga 6. Ese ibi byo bishatse kuvuga iki? Ibi byo APR irimo iriregura ivuga ngo iki? Ni byinshi rero. Reka duhere ku ngingo ubundi igenga abanyamahanga muri ekipe izina iwacu mu Rwanda. Ubundi ibi bintu byatangiye mu mwaka wa 2018, nibwo hashyirwagaho itegeko rigenga abanyamahanga muri ekipe. Nibwo haje gushyirwaho ko muri ekipe hazajya hakinamo abanyamahanga 3, ntibarenge 3. Nibwo haje kwemezwa ko ekipe izajya irenza abanyamahanga 3 izajya hanishwa mpaga y'ibitego 3 cyangwa se igakurwaho amanota 3, kandi hakanemezwa ko izajya batsinzwe ibitego 3. Birumvikana ko nibwo muri uwo mwaka haje kuba hatorwa igitegeko n'ingingo ya 37. Ese nyuma yaho byaje kugenda gute? Nyuma yaho kugira ngo bize kugera ku banyamahanga 6 haje kuba muri 2018 gutyo, hano mu mpera za Covid, mu ntangiriro za Covid bambe, nibwo haje kuba hatorwa hasabwa ko hakongerwa abanyamahanga kuko babonaga ko abanyamahanga 3 ari abakinnyi bake. Haza rero kuba hashyirwaho abanyamahanga 5. Yes, hashyirwaho ko ekipe izakinisha abanyamahanga 5, ariko ntibaza guhindura ya ngingo ya 37. Nta kintu bahinduyeho. Twibukiranye ko byari uguterwa mpaga. Yes, hakandikwa ko watsinzwe ibitego 3 n'ikipe mwakinaga ndetse ugakurwaho amanota 3. Birumvikana. Nyuma yaho gatoya muri 2023 na 2024 nibwo nanone haje kuba hashyirwaho icyifuzo cy'uko hakongerwa abanyamahanga, bakaba wenda hakina abanyamahanga 6 muri ekipe. Ibi ntabwo byaje kuvugwaho rumwe kuko bavugaga ko hagomba gukina abanyamahanga 5. Nabwo ari nabwo shampiyona yaje gutangira rwose bataremeza ko abanyamahanga bashobora kuba 6, ariko biza kugenda neza, biza kurangira byemejwe ko harajya hakina abanyamahanga 6, ariko hagira ikipe irenzaho ikaba yahanwa. Hano ikipe ya APR FC ingingo iri kwifashisha kugira ngo ibe yagaragaza ko nta kosa ifite, irimo iravuga iti bahinduye ingingo ya 37 bashyiraho ko abanyamahanga bagomba kuba 5 cyangwa se bashyiraho kuba 6. Kuko ngubu niho tugeze, ariko ntibigeze bashyiraho igihano cya ekipe yarengejeho. Ahangaha wibuke ko bashyizeho ko abanyamahanga bagomba kuba 6 bakina, ariko ku ntebe y'abasimbura nabwo ntibarenga abanyamahanga 4.
ibyo ngibyo byo nta kibazo byarubahirijwe, usibye keshi yabaye kuri ekipe ya APR FC kuri iki cyumweru nibwo byabaye. Ikipe ya APR FC ikiregura ivuga ngo twebwe turemera ko twakoze amakosa dukinisha abanyamahanga 7 kandi bakagombye kuba ari 6, ariko nanone muri iryo kosa twakoze nta tegeko ririmo ribiduhanira, kubera ko nta hantu handitse ko umuntu uzarenza abakinnyi 6 azahanwa. Yes, mu itegeko ariko nta cyahindutse, kubera ko muri Ferwafa ho nta kigeze gihinduka. Bemeje ko n'ubundi bakigendera kuri ya ngingo ya 37 aho ekipe izagirenza abanyamahanga bemejwe cyangwa se bemejwe izajya ihanishwa mpaga y'ibitego 3 ndetse ikanakurwaho amanota 3 bigashyirwa kuri ekipe barimo bakina. N'uvuga ngo ekipe ya APR FC n'ubundi iracyari mu mazi abira, kubera ko bashobora kuba bayikuraho amanota 3 ikaba yasigarana amanota 2. Byari bikomeje kugorana kubera ko ekipe ya mbere ubu ngubu iri imbere cyane n'amanota menshi cyane, iri imbere cyane nk'ikipe ya Rayon Sports, nubwo atari yo ya mbere ariko iri imbereho cyane. Iyi ekipe yitwaye neza kuko nta mukino iratakaza. Rayon Sports nta mukino iratakaza, ikaba ifite n'umukino w'ikirarane, iramutse utsinze tayari yahita ifata umwanya wa mbere, polisi ikaba yahita imanukaho gatoya. Bivuze iki rero? Bivuze ko iyi ekipe ya APR FC nta kindi kintu isabwa usibye kwitwara neza ikaba yatsinda imikino isigaye, ariko n'ubwo yayitsinda Rayon Sports irakomeza yirusha inota 1. Urumva ko biracyakomeye cyane, birakomeye kabisa kuri ekipe ya APR FC itari kwitwara neza muri iyi minsi. Abafana ntago babyishimiye, ntago bishimiye ibyinshi biri kuba. Baribaza se ni gute abantu bashinzwe gusimbuza bashobora kwibeshya kandi bazi neza icyo amategeko aberaho. Amategeko ubundi aberaho guhana, niba ukoze ikosa baba bakwiye guhita baguhana, kuko udahanwe n'ubundi wazasubira. Ese iyi ngingo yo kuvuga ngo nta tegeko ririho rihana ama ekipe yarengeje abakinnyi ngo ryigeze rishyirwaho kuri aba bakinnyi 6, riraza kuba ryarengera APR. Ndavuga iyi ngingo iraza kuba yarengera ekipe ya APR FC cyangwa biraza kwanga, ariko ntago bishobora kuyirengera kubera yuko impamvu hashyizweho abakinnyi 6 ni ukubera yuko nuramutse barengeje n'ubundi hari itegeko rishobora kuba ryaguhana. Ribaye ntaryo, ubwo ntago hakawe ko hari gukinishwa abakinnyi 6, ahubwo bakagiye bavuga bati ekipe yishoboye nikinishe abanyamahanga n'ubundi ishoboye, hakaba hanakina benshi. Ariko kubera ko hashyizweho abanyamahanga 6 bivuze ko n'ubundi itegeko rihari, kandi iyo rikugonze urahanwa nk'ibisanzwe. Reka tuve mu ekipe ya APR FC twinyarukire kuri ekipe ya Rayon Sports, tuganire byinshi kuri Rayon Sports. Rayon Sports kuri uyu munsi w'ejo izaba ifite umukino uzayihuza n'ikipe ya MUSANZE. N'umukino ukomeye cyane, n'umukino washyizwemo imbaraga, n'umukino utoroshye kubera yuko Rayon Sports hano angahe raza kwica umuntu cyangwa se MUSANZE yica umuntu, kubera yuko ntago byoroshye. Ku ma ekipe yombi hagiye hajyaho ama prime. Ese prime zimeze gute? Kaduhere ku ikipe ya Rayon Sports. Ku ikipe ya Rayon Sports prime ukuntu imeze, bashyizeho ko ari ibihumbi 100 baramutse batsinze kuri buri mukinnyi, ariko hajyamo ibitego hejuru igitego bakakibarira nanone ibihumbi 20 kuri buri mukinnyi. Ibaza uti bimeze gute? Baramutse batsinze ibitego 4 muri mukinnyi yaba yemerewe ibihumbi 100 na bingaho, ubwo mu bitego 4 mu bitego ibihumbi 20 ku bitego 4 ubwo ni nk'ibihumbi ni ibihumbi 80 hafi aho ngaho. Ugahita ushyira kuri rya jana kuri buri mukinnyi, ariko gardien nawe yashyirweho prime ye. Bivugwa ko biramutse match irangiye adatsinzwe igitego na kimwe, atinjizwe cyangwa byarangira ahawe ibihumbi 100 amadolari 100, amadolari 100.
urumva ko ari ibintu bitoroshye kuri hagati ku ikipe ya Musanze naho ntago byoroshye kubera yuko naho hashyizweho prime mbere ho gatoya yuko umukino usatira ubundi abakinnyi bari babemereye ko baraza kuba bahabwa ibihumbi 80 baramutse batsinze ikipe ya Rayon Sports kuri buri mukinnyi agahabwa prime y'ibihumbi 80 ariko suko bimeze noneho byaje kuba byazamuka bemererwa ko baraza kuba bahabwa ibihumbi 150 kuri buri mukinnyi mu gihe cyose baza kuba bitwaye neza imbere ya Rayon Sports bakaba batsinda. Murumva ko n'umukino utoroshye, n'umukino uryoheye amaso, n'umukino dukwiye kuba twajya kwihera ijisho twese. Rero nta kindi basaba nuko twahurira tukajya gushyigikira ama ekipe yacu, abafana ba Musanze, abafana ba Rayon Sports, tuzajye kuri stade tujye guhera ijisho ndetse tunashyigikire football muri rusange ruhago yacu ikomeze gutera imbere, kubera ko iyo dufana cyane ama ekipe nayo agira imbaraga, akagira morale. Niyo mpamvu usanga ama ekipe akomeye n'ubundi ahora akomeye kuko aba afite umufana kandi abazi ko atewe ingabo mu bitugu n'abakunzi bayo. So nuko byari bimeze, amakuru nuko yarameze, nuko twari twayateguye. Tuze kubana mu makuru yandi ari gutegurwa mu kanya araza kubageraho. Nimuze kuba mwajya kure, wibuka gukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya tuzajya gucika. Nge nari Kedro kuri mikoro, ndabakunda cyane.